Yebo kamehlo bezulu selibikelela namhlanje sihlala kuhlelo sakhumbula ke igama langu Ezechisa Sibanda ngilike uMathelelo uphendukile uthi yena ke intombi yakhe yasuka ke yangezwa kahle kakwazi umbisi izithwele imbe ezitholanga yamusa ke ko-anti yiko wayengekho namhlanje ke ukhona lapha ke uMathelelo la igama langu Ezechisa silethele uhlelo ngisakhumbula sibonga kabe Harris Hotels ukuthi siyathunqa amahoteli manje sey11 ayakhula sibonga labana abaningi abahamba beselela khona besiyakudla khona ke leli livela ku diaspora njona ke selifuna ukuya ekhaya indawo zingela khona khonapho zisele khona kubuhlale khona nqodoni uhlala ebantwini abaningi hayi comfort yakho lezima bheda konke uyasenzela santando ungene kuma internet siyalibiza ke lonke kopana Harris Group of Hotels koBulawayo North End Khumalo Suburbs Hillside Malindela Romney Park City Center agcwele ke kopana ke ama hotels akhona umqalise ziba namhlanje ke umduduzi umduduzi incube kunjani ke wemdu umduduzi ke Chisa ngikhule ngobunzima obukhulu mina ke abazali bami bafa ngile 3 months kubikwa ukubana ke ubaba waba involved in an accident umama couldn't stand ukufa kwababa la ubaba kwele viki bemncwabile wazibulala la thoka kungu 81 lapha ngazalwa khona ngaleso sikhathi ngakhulisa ke ugogo engigcinele ugogo engithanda kakhulu ugogo wami ke uMandlovu uNabaleni ugogo ke wangifundisa ngafunda ngaze ngafika grade 7 wachiwa ngikhulu ngasala la ugogo wangigcina uthe kunjalo ke ugogo wangisa ke boarding lapha ngafunda khona eMzingwane High School so ngithe ngu-form 3 ngelinye ilanga engazozukhohlwa umnyaka 1997 lapho kwafika khona abantu bebuya ke esikolo ngabizwa ngu-headmaster bangithatha bathi ngihambe labantu bangikhona angimazi omunye ngumakhelwane omunye ihlobo sikagogo wayesithi malume ngingakwazi ke umsakazi ugogo sefile ugogo ke wangani ke ufakelwe bamgijimisela esibhedlela UBH lapho ke afike wafa khona msazi ngadaba ngalelo langa ngezwe ubuhlungu lokuthi ngiyesikolo kwabanzima ngabuyela ke esikolo kwasekuthiwa ke umnyaka ozayo ifees kayibhadalwanga ikuhleleka kwami ukufunda ngagcina sengizama ukuthi ngifunde ngide esikole kungela muntu ombhadalayo sengigcinwa ngomakhelwane kwabuya ke umalume abathi ngumalume khona phana ke ngikhaya bafika bathi izinto zonke bazifuna baqasa ukungitreata kwathi abalamali ukuthi ngiye ku form 4 ngakho ke esikole kumele ngiyeluse inkomo ekhaya msazi impilo yami yabanzima yamkhumbula ugogo wami lakade sinabaleni ihliziyo yami ihlungu ngakhula ngintanda namfundanga manje sengisegoli ngiyasebenzela isikhathi sonke ke ugogo uyabuya emaphutsheni ngiyamkhumbula usalukazi sami intombi yami uNabaleni ngicela ke ungitshele ke ingoma yeTimora intandane
Ingoma ke vela ke kuChimora Prison nguchika ingoma ethi intandana sichala ke umduduzi Ncube uthi ibizo lethu umduduzi lanikwa umgogo wakho ngoba eseduduzeka bakuchela yena wawungani ngumntanakhe. Sorry mfowethu, sorry kuyenzakala vele kunjalo esihlobo nxa sokufiwe lapho yazikhohlwa ukuthi hawu yizo ezathi zingithanda kangaka. Siyabonga mthu. Yikela ke mbale ke enye siye phambili ngalo ke uhlelo ngisakhumbula. Sibone ke ngiphetheyo Umoli Gwizi. Moli Gwizi thisa nxa usakhula wenza izinto ongazakho zenze empilweni ezinye kuyikuchovelwa. Ngahlangana ke lomnye kubaba koBulawayo nabenzana kuqeda ke Townsend High School form 41. Ubaba lo ke wangikhombisa obe ngishuka date wami ngithandayo kwamagama. Kuthe mina ama results khona phana ngabo February. Umnyaka wophela magwiza ngawubona umnyaka wakho sengabo February. Mina ama results e-form 4 lawa eTownsend. Ubaba lo ke ngagcina so isikhathi wayengikhombisa ngoNovember ngiqeda ukubhala ama exams kodwa ngesaba ukuthi ngilale laye. Wasegcina ke sengithatha wakumnyaka ka1995. Wandithatha ke imota ukuthi ke siye dalana ke wandithengela konke okumnandi ama chips kwa sunflower nama drink sasuka lapha nemota ke sakuma duzane lesikolo kuthiwa Northley High School. So wayelo ke ngibamba kwehlula leyo langa ngolokudlula abantu kuthe ngelinye ilanga ke wangisa ke komngani wakhe lapha ngiqeda khona ubuntwana bami. Sabuyela sesilala njalo ke wagcina sithi uyabona undoda lwana ke umoyo ukuthi uyangifuna ngakho sefuna ukuthi abelana lami emoteni. Saphaka ke duzane lempilo esibhedlela laphana sangena amachokotshokweni ke sayenza khonapho esithi nje ke uyangigada ke sezwa ke ukushawa ke amawindi ungotsotsi bavula ke izivalo bangena laphana bangithatha bangikhiphela phandle bangirepa ababili yena ubaba basebemkhiphe izigqoko engasela lutho bemthathe yonke imali bemchanga ezigodo sithi bafuna more money bayisethi imota yonke omunye wathi akujekwe imota bathathe lamavili bayijeka imota bathatha amavili namakhini sasala singela lutho mina ngasala kile phente engangilala ngalidobhaye lami ngaligqoka kwaba nobunzima obukhulu ngoba ubaba lo wayesithi ungafika abantu kade basi-abductile bathinta imota bayegangeni yena wayenginika ilift ngoba wayesisaba umfazi wakhe. Kunjena nje kwafika abantu basithwala lapha ngabo-9 ebusuku babuya lathi edrobheni sangena emoteni sinjalo. Ubaba ke wayengela lutho oligqokileyo basebesithiye emapholiseni adulane lerenkini eMzilikazi bamnika ke isaka ukuthi athandeke. Kwagcina amaphoyisa athi sikhuluma iqiniso sesikhuluma iqiniso ukuthi ubaba lo wasebembuza mina ngingedwa ngagcina ngibathe ukuthi ade silalana lo baba kwase kufika base bengihambisa ke esibhedlela ngempilo yikwehlukana ke lo baba uyamqamba lapho baba kunjena nje kwaba nzima sokufika emapholiseni ngoba ubaba lawo efuneka ecourt babotshwa abantu bangikhona umfazi wakhe labantu bakhe base bengidinga befuna ukungitshaya abantu abadala bengigijimisa. Asoze ngawukhohlwa lwana umnyaka thisa ka1995 Umoli Gwizi abantu labana bagcina begwetshwe ama-12 years ngoba ngathi ngimbona le court ububi bakhona kwawuhlasa umzimba ngilethwe izigebenga nhlanhla ngazange ngitholakala ke lo mkhuhlane. Hayi uyakhala ke uMoli Moli kwaba kubi abantu bazithanda ngihlala ngitshela abafana bami lapho ukuthi njengoba udriver kangaka bungani yekelani ukubilisela namankaza nezimoteni linalo lo mathelele ukuthi hayi yena nxa uthi ukhanukile sibili uyabhuka. Siyabonga kakhulu. Cela ke unditshaleke izingoma ongayithola khona phana ubongane ngiyovela ugiqe emoteni. Bongani uthi yena indoda yami leyo ke Thisa ubaba lwana wayemdala wena ole 18 ubaba lo 48 nasi ingoma engoma esithi indoda yami. Hey,
ngitshela indoda yami ngiwatshela nge-ayinela ke usho njalo umoli gqizi kwakufika ke emoteni mama wesikhathi sakhona wasakhula namhla umama umntwana 48 ule 18 so what was the difference 20 years indoda yakho impela nanze siye phambili semphethe ke David Khumalo kunjani David uDavid uthi yena bekunentombi yami esikhalangeni yakomoyo Chisa ngithanda lo mntwana unyaka 2001 kodwa umama wami ngithanda kakhulu ke uMagumede intombi endala yathina akumelanga ngithathe ke intombi yesikhalangeni yena yakomoyo ngicela ungangiqamba ibizo lakhe ngoba abantu bazamazi sengumfazi womuntu wamanje kuthe kunjalo ke umama wathi kakhulu uMagumede wathi kuyazila ukuthi mina ngenguni ngiyathatha ke umuntu wakomoyo especially intombazana esikhalangeni ngoba amakhalanga anyeya too much njalo abaningi bakhona bayathakatha ayisimi ukuthi njalo Chisa umama esho njalo umntwana lo ngangimkhulisile emuhle Chisa kwamagama sehlukana kanjalo nganthatha ke intombi yakodlodlo omuhle ke laye ngizama ulandela umama bajabula babusisa lo mthatho lo ngase ngisenzele abazali ba Chisa ngomnyaka 2009 kwaba inkemenkemelo umntwana waqalisa ke ukungifebela unjena nje ngithi ngihambile mina Khumalo ngilulazwe ngambamba lo mnyubaba wayevela khona legokwe belele bonke igama lakhe ngizibani bani sesilo mntwana oyedwa ngibuhlungu ngalindaba Chisa ngachiya ke intombazana nami esikhalangeni ngenxa kamama umama ke wakhothama lokho ngisambuza ukuthi mama uyabona kathesi sesiku 2016 okwenza ukuthi ngingathathi nguwo wangalisa umuntu engimthandayo ngicela thatha umadlodlo wangenzeli inkemenkeme yendawo umama Chisa utshonile ngomnyaka ka2019 nakathi sangilamfazi ubhalela nje mfowethu ngikhumbula ke umamoyo wasePlumtree umntwana lo wayelento zonke lesikhathi ngithe siyazama inhlanhla ngamthola semuntu wendileyo abantwana abathathu ukhethwa ngabadala sometimes sebesibahlonipha ukuthi basikhethele kodwa sometimes basifake engcekezeni manje ngicela ke ungitshayele ingoma engangijabulisa khonapho xa ungathola ingoma zelanga umbumajayivana ziyangibusisa kakhulu bana ngutshayele ke elanga ethi mfanyana osemncane
hayi amakhala angakaganganga babethu amakhala right kakhulu aso wonke agangileyo abaloyi futhi abaloyayo wonke indawo kuyatholakala loya nasebhinga nasekhezi nephilabhos kukhona abaloyayo andebe indaba yangikhona so lingalandeli lokho ke uDavid Khumalo bamtshela chumfazi baloya laba bantu mana ke siye phambili ngokuhlela yeah soneni nyoni chisa ngilobuhlungu obukhulu umnyaka ka2022 yokuqala nona lo nyaka ngibele sigigaba sezakale kimi ngasebenzisa ke ama agency lapha eSouth Africa ukuthi ngizame uhamba ke island uhamba ukuthi niyethola impilo enhle ngoba sokuqalisa into zabo dudula lezi ayita ama savings zami ama agency la charge imali engange 30,000 bathi ngifuneke enye imali futhi engange 10,000 bathi bangenzela yonke into ngathola ke ipassport yami eSouth Africa bangilungisela ukuthi ngihambe kodwa kwakulo mnyunkazana oyihambe ngabo ukuthi ufike kuhle island uthe mhla ka 18 April ngalungiselela konke banithatha bathi abafuna ukumbona bahlala nami airport afika kwale airport ngababona sebaqhubela ke sebengiqhubela incwadi zonke bangigadisa ke frame China ukuthi ngigade ngikhamba ngiza connector via Turkey msakazi ngithe ngifika ke eTurkey khona ngale sesithi sokusikhathi sokusukuma sesiqonda ke island ngabizwa umnyu mama umbe nge-immigration wambizela eceleni efuna ubona ipassport yami wangibuza ukuthi ngiyakwenzani e-island ngamtshela ngaza umchazela wasithi yena epassportini lomuntu lokafani lami kodwa ipictures epassportini engiyami igama leli lalingasolami kodwa ilalise epassportini lanxa yayilungiswe kuhle salwisana ke kunjalo bandijisa ngeplane le bangivalela kusasa bakhuluma la bantu kumele batshele iqiniso bangisearcha basithi abasoze bavuma ukuthi ngidlule so kumele ngibuyele eSouth Africa bangibophe nxa ngisenza inkani ikuphendwa kwami chisa all my savings for years everything my car which I sold ngasala nje naked ngilapha eSouth Africa kwamanje bangibophile ngokuthi kuthiwa ngideportiwe sebethe ipassport la ngithethe ngapi sebebona nomZimbabwe nhlanhla ke khonapho bangeke laphandle kodwa ngikwazi ukuthi sipheleni icase le ngizaza nipolice letili zami ukuncedisa ukuthi livale ngilapha eSouth Africa imohlulukeleyo angisela lutho angisela msebenzi ngiyahawula imusoneni nyoni awu soneni nyoni machelela silomachelela lapho mfowenu uyayizwa indaba le buhlungu kangaka siswami kunzima amaje zilaza lemazisi alidlela izimali kodwa ngasenani uthe wena ucela ke uchale ezinye zezingoma ezokududuza hayi ungathaya ingoma yesizi kakhulu chaya ingoma ujayive mama ungazilahli ubona ngani konke sokukubi wena engikutshoyo ukuthi ke zama ukuthi ujabule ungabe le ndaba ngicela ke yoweza amapansula xa ungazithola ngithola yini ipansula lapha mana sibonele ukuthi ipansula yini naso This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears.
mnandi ingoma phela ke khona production rap lethi khona ingoma thi imdumo yepansula ke step zakuphila nje into esenza ntwana ngogela amabhuku phambili da you name them chake ingoma ezimnandi esithala ke usoneni nyoni siswami ke lingadliwa uthi wadliwa in excess of 80,000 rand. That's a lot of money. Imali eningi le lokhu thatha amaphepha usenza bayakuningi ubeliever sometimes into zivela phezulu ungafoseli ungakusala abantu abaningi babe kusala ukuthi bahambe ugcine foseli angoba uMsisi wayesiye UK wakhala lokho ukuhamba kusehlula waphumelela kodwa efike khona ngahlala nga 2 months washona khona xa kusala ungafoseli akwethu ke sihlezi sikhuluma kulolu hlelo sipromota ke i-community spirit into ezenzakalayo lapha zinzima kakhulu la kusakhuluma ngevike phela abantu bathwele nzima ningucela lonke ama diaspora South Africa, America, Canada, UK, Australia lapho lalele khona kumbe China kumbe ngapha lalele khona azamene ukuthi adopteni uncetsana nabantu bakithi abahawulayo abantu bakithi abagulayo kakhulu abelemkhuhlane ngelapheki kodwa ukuswelakala kwemali engikucelayo ukuthi ke let's get together abantu balele phandle la kule ndaba emathula lapha umama labantu abagcinisindle sebexotshelwe phandle abalanda ukulala ngikuma nje bayendlala phandle balale phandle abantu bakhe. That's how it is. Kambe isizwe bani ezasiqada ngoba isizwe kodwa sisekela abanye abantu bedubekile behlupheka. Bangani bami siyacela kakhulu umsamo enkosi. Siyacela ukubana ke sizame usotha ke lindaba silungiseni indaba leyo ukuthi sincedaneni sizane njengesizwe sakithi sizwe samandebele sizwe nesisakhulela khonapha ovela khona kini ekhaya umhlezi eNgland ngalesikhathi uhlezi ubukele iTV konke kuright udlila idina but yazi ukuthi kulokunye intandana pha elambileyo siyazama some of us are overwhelmed ngabantu kunzima lokho uhlanganisa lapha incedana bani laba ncedisayo yelibonga umso weNkulunkulu I'll put you in touch nomuntu odubekile incedise lapha encedisa khona kuyabonga kakhulu. Just an update abantu bahlale bebuza how far March. Yes, March's case was transferred to the Trade Court and at the moment the prosecution authority usamele ukuthi ayenze i-set down wathi ufuna ukuyivisit indawo yakhona kwasekulezi zinto ezikhitshiweyo ezinye zafakwa so a case is being prepared at the moment singayidiscussing ngayo kakhulu until it goes to court ngoba at the moment sebelakho konke so we're not allowed to discuss basibhalela sonke sesibhala ngalezi ndaba lokukhuluma ukuthi siyacela ngoba kuyaphambanisa ke i-court at the moment konke sokuright sebelakho sebekuphethe sebemele so when it starts kicking live we'll update you, we'll be live again. We'll be live again. Then finally, coming to the kingship. Kingship, Mandebele. As you can see, I'm continuing to interview people who matter most. There are some of you Kumalos who decided to go and select one Mtwana and a Bamfaga, which is against ethics, which is against moral standards, the kingship. So into khona yenzakalayo ukuthi ke kingship kuzavela ukuthi kwahamba njani iqiniso limi ngapho ABC kuzavela nga umbuso ngokukhumalo asoko sibanda asoko nyona asoko duba asoko bani umbuso ngokukhumala amantungu amahle bazazi amantungu ukuthi umile uhambe njani kodwa ke sizama ukukhipha isingunde lesi senzakalayo sesikhumala izinduna zonke zithi ayazobamba umchini sebezikhiphile bathi hayi lokho kwenzakala sekudiscovered because bakwethu emntwaneni kulomntwana oqala esikhosini uNjube wahamba wazala abantwana uAlbert loRose ngakho ke indlu omele bengumbuso ivela ke kuAlbert lesiyaba kuAlbert abakho ivela kuRose kodwa kuRose uthatha ubani umntwana omdala awuthatha umntwana ophala phakathi abantu babuza ukuthi ke umama indlovukazi umama weking ngubani akula muntu ofuna ukukhuluma umama wakhe ngubani. I love the guy so much. He's a very good man. But kodwa kwenziwa ngendlela. Who is your mother ngokubani sibongo? Dololo. Ama siblings zakho ngobani lezibongo zabo? Dololo. Why you not presented to ebantwini bakamthokazi umama njengoba indlovukazi zali king? Dololo. Kanti uhamba njani? Afuna ukukhuluma. Kuyacatsha abantu sebecatshela even la South Africa sebecatshela. Why kungenziwa straight kulungisa into yobukhosi leka one amandebele lenkosi yakho. Secondly, when a king comes,
inga-aligni nama-political parties eZimbabwe. Inga-aligni nama-political parties eZimbabwe. Align with the people of Matabeleland, the Ndebele nation. Align yourself with them, with the chiefs. Ubona lohamba lezi nduna, ungabona lohamba nama-political party leaders. Then yenza ukuthi uma enemies ahla phambi umsila azostop intweni. But ungahamba lezi nduna zonke ungazikhetanga uhlangana ngoba inkosi ngezinduna ubusa izinduna eziye zikhuluma labantu. But ungadecide ukuthi no ngizabona lo political party le yexoxa la lani akusebenzi njalo. You become a political activist lawe bangungcolisa. Siyabonga kakhulu. Ngisakhumbula bhale yakho ayibuye. Yeah. Thando Dube kunjani? Thando Dube wena ubhala ke uthoka manje bengihlala eJozi but sengihlala ke eCape Town. Shisa ngisuke lemuli xa usilemuli ukuthi ngikhuluma lo ngakwami. Ngisuke ngabe eSouth Africa ngazosebenza 1-2 years ngambiza usomoya wami unkosikazi wami utazohlala la. Umama lo bengimthanda okwamagama into ayenzayo ucineke engiphoxa ngoba sasilomalayicha ukuthi simphathisayo izinto eziyekhaya losiphathele izinto ekhaya igcina ke la lomalayicha lapha mina ngithi umalayicha lo unjani umna wami ababamba zange ngivuse umsindo ahle ngabona ukuthi indaba yakho akayipheli njalo nxa sizele abantwana ababili sonke abantwana besekhaya leso sikhathi wangilimaza ngaba inhlekisa ke eJozi ukusokwami sensiza ngapha ke eKapa msakazi into le iyenzakale ngomnyaka ka 2013 so wangidabula kakhulu kanti uNkulunkulu uyazi nayi intombi ke usanelisiwe usanelisiwe okodlovu ngahlangana laye wangithanda lo mntwana ngathola ukuthi ke nguye ngamvele ngumphiwe uNkulunkulu wami sisonke mama abantu abami isithando sami ngisithanda amagama Shisa sichadile thina ngomnyaka ka 2018 khona apha eZimbabwe sengihlala la manje and I see the future together. Things are opening up, siyablesswa siyabusiseka umama sele business yakhe lami ke ngiyazincedisa ngapha siyancedisana sebambisana. All we want is laughter and happiness. Ulondindo wami ukhona ngale umalayicha wangikhona utoswashona behlukana nomalayicha uyabhoda eHillbrook khona ngale bathu natha ubhema legwayo uphelile lo mama. Ngicela ke ungitshele ke ingoma Shisa thina wa usenza nzima lapha nya understand abantu nxa sebebethu ngapha eGoli abanye umama ngabasiphathi kahle kubethu kodwa mina athiya kuhlanza ngifake isandla. Ngicela ke ingoma nxa ungangitshela ingoma ye platform 1 bengifuna challenge but ngisabiyanga la mana ukutshela ke ubaba ubaba kaNomthandazo platform 1.
nomthandazo webabaka nomthandazo webabaka nomthandazo awukhulula nomthandazo awukhulula nomthandazo ngijayivela kamnandi endatha kusawa ngijayivela kamnandi kamnandi endatha kusawa ngikhuzela kamnandi webabaka nomthandazo webabaka nomthandazo awukhulula nomthandazo awukhulula nomthandazo webabaka nomthandazo webabaka nomthandazo awukhulula nomthandazo awukhulula nomthandazo ngijayivela kamnandi endatha kusawa ngijayivela kamnandi Platform 1 kuchala mnandi ithi bamakana umthandazo nomthandazo ichaleke uthando dube usekapa ekapa use Cape Town eSouth Africa, very beautiful place. Kuhlela pha eCape Town. Yeah, mana ke sibambe cha. Dokasi Ntibane. Kunjani Dokasi Ntibane uthi ke umnyaka 2006 usiya ku2010 umnyaka engasoze ngayikhohlwa leyo mnyaka bengisezinto zokuthakatha into ezimbi kakhulu ezinyanyisayo. Thiza kulo sisi wethu othiwa ngusis dash wayenguye ke osiqhatshileyo. I was 19 when I joined. Usisi lo wayesiholisa imali bekunzima eZimbabwe ngaleso sikhathi. So sisi lo ke wayesenzela kana ukuthi phimpa esinika amadoda eleshapini endaweni enje engubusiness umana koBulawayo. Abantu nxa sihamba layo wesithi ngabantwana bakabhuti wakhe sabaZulu wakhe. So we about six girls. So into ayenza wayebhatalisa amadoda $5 ama$10 silale lawo. I started that job ngile 19 ngaze phose ngafika ama-24 ngilala with different men ayebaqhatshile. At the end of the day ngenyanga sinike $10 each. Kodwa abantu babebuya bedakiwe abanye bakuchaya bathi ke ngibhadala imali yami yadlala wena. So kwesikhathi wayethenga izigqoka ukutshengisa athi kulo muntu ohamba lawe. So namhlanje uzahlala iweekend uzobuya ngemali. When I pretend as if i-girlfriend yakhe uzakuphatha kahle. Ungaba lenhlanhla uthola right omnyoye kunika imali eceleni ukhona ngale abuye sekubisela kuyo. Ngoba lapho sesihamba khona wayelokhu efuna ukukhuluma lathi emafonini. Mina ngake ngathathwa umunye baba wayevela ahamba lami eFolosi. Ngafika ngakholisa sibili khona lokubona iFolosi. Ubaba khona ubuya sentshela $50 engayifihlayo angumnikanga ngosisi. Isikhathi leso sabanzima kimi ngoba ngeke ngazithwala during that time wangikhiphisa 3 times izisu. Ngoba abanye bakhona babevele besala ukusebenza ukukuvikela. So wawugcina uphambanzekile ngicine ngimithi. Esinye sisumbonana ngoba lana eVictoria Falls. Wayengumuntu omdala sibili lama-52. Mina by then kwaba labo 20. Kodwa isikhathi sangikhona ngakholisa kakhulu ngoba wayengcina kuhle lo baba ngifisa ukuthi ngabe wayelomusa engizwela. Ukanti ngasikhathi ngangithola izigeleke lapha edorobheni ezazibuya ngapha zidakiwe. Umuntu odakiwe uyamazi ukuthi ulafu njani. Kodwa sasiqinisela kunjalo. Ngoba sasifuna impilo. Mina ngangigcina embuli yangikhaya after ukushiya ngabazali. Thisa ngilapha ke South Africa sengisebenza emakitchen uMudokasi Ntibane. Doki. Inamba leyo uqinisile ukuthi nxa ucabanga ubona ngani baba yi300 kumbe 400 abantu walala labo. Nkosi yami. Kwasemsebenzini. 300 to 400 abantu dila labo ngesikhathi sangikhona lesiyana. Ukuthi bekusetshenzwana lapho. Busy mama kodwa abantu bakumsebenzi. Umama lo uthi siwakhothama siwafa. uNkulunkulu wakhe ngiyazamjaja mama. Abantu singayenza ke. Kwakunzima lesikhathi. Ngicela unjele ke Othi ukutshela uSister H. Khona man. Kambe lokho kusenzakala eZimbabwe. What did you hear man?
ingoma ke vela ke ku Sister H Elzel ingoma sithi ke wadidiyela bezilifaka umdumo ephansi la badala la ucina bese itshala ke uDoki Dukas Ntibane wena wasenza umsebenzi emibi kakhulu shawa into ayi400 hi madoda ngokusetshenzwa isikhathi madoda kodwa nxa konke ku right mama usudlalele angasandela ukuthi wendile kumbe kunjani lapha wasemsenzini ofusi hayi wazama ukuphila nezinto ofusi ngoba wangena ufuna ukuphila ke mbala ke yokucina ke namhlanje namangwe uthi ngibiza namangwe ungabali ibizo lami Ezra Sibanda ayi madoda mina ke chisa ngithemba ubani emaphepheni ubaba owafayo kwenye ke ilodge koBulawayo wafika khona ngale kwathufile elentombazana ubaba ehlezi kuhle silabantwana abathathu sonke kwathi ke ngomnyaka ka2016 ubaba ngambona kulento azenza imigila ngikhuba sakayisenza lezi ngihleli ke endlini ke ngabo 7 kwathutsha amapholisa ke amabili ehamba imoto eblue bafika lapha endlini bangenza endlini bahlala la phansi bathi ke bazontshela ukuthi umkami hayi ngenhlonipho azozomqambe mama umkami usetshonile ngahla umkhosi abantu amangala kambe umuntu ongagulanga chisa umuntu ungenzelanga lutho ukuthi umuntu kasekho ngababuze kwabuye umakhelwane kwabuyihlobo ukuthi wenze njani bathi ke sasicabana maybe ingozi yemoto basesithi hayi ubaba ufele ebuthongweni sahamba kunjalo sisigijimela eUBH lapho waqhaza ukuphuma ikhungahunga ukuthi ubaba bele umuntu wesifazana ebebhuke ilodge khonapha koBulawayo elodge lapha ke ubaba wasuka wasenatha amaphilisi amaningi la uthi ukuvusa obaba ongivusa nkunzi ngakho amaphilisi lawa ke amlimazile yamchayisa ke eattack ephezulu kwalo ntombazana wafela phezulu kwalo ntombazana msakazi kwanginyangisa lebantwana kwayangisa imuli yami kwayangisa ke labo babazala ababuyayo wafa kanjalo ke umkami mina unamangwe abantwana bethu bakhona esibonga ubaba yebo ayengositshela so ke umnyaka lo sozungukhohlwe lakathe sike sihlalele labantwana zasikhulisela ngizofa ngentanga obaba bayabheda amadoda ke zishi zabantu amfuna ukuzwa wayengichiya ke esiyadobha ke amagwimba owazwafela phezulu kwelinye lo sisi uthiwa ke wabaleka lakathe sakwazi ukuthunga ngicela ke unjele izingoma ukuginya imbumbuluzo lezongasaziyo kokuginya lezi yakulimazisa lezi kuthi ubaba wazama ukuthi angani uyaziqinisa ngabona kanti ke lapha seyechaya inhliziyo yethu ukuthi ke waginya imbumbuluzo lezi zonke inhliziyo yahle yazithulela lo sizo lunganani ubaba wafaka lula silosizi mama silosizi abantwana ukuthi athi bazakhula besazi ukuthi angikwazi ukuthi vele ukuthi ubaba wafa ngani ukuthi ubatshela usithini ngoba uthi basebekhulile abantwana so bayakwazi indaba ebuhlungu leke kungasenani ngithanda kubonga Yaris Hotel Group of Hotels koBulawayo ngokusincedisa lapha mbongele ke umfana kethi ke engineer wami Machelela athi la igama ngeza Chisa Sibanda ke ngizwile ke last week ukuthi wayecela ubongani ngoba ehambe khona le ntombini yakhe nasi ngoma siyabonga bye bye